Mau kemana, Mak? Mau Kuantan? Ada pampers Dede itu, banyak pampersnya. Nadine, 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 Nadine. Nadine, Nadine, Nadine. Sibuk kali bos kayak ini ya, lama-lama. Oh ya. Epin, Epin, Pen, Epin, Nadine, Nadine. Mas Oleh, Mas Oleh, cakap lah bang. Apa apa? Masuk YouTube ini. Kak Lima. Bang, sini lah, cakap-cakap. Nanti kita tengok YouTube, nonton YouTube kita. Halo. Apa madam? Ih, nantilah pulang-pulang. Ini kan cerita malaikat Nuh. Selamat deh ya yang ikut sama malaikat Nuh. Siapa yang naik di atas kapal itu selamat.